پشتی بریار رهبری باکور روجهلات سوریه قدغه کرنا درکتنا جمال و گرتنا همو سازی و دستگاهان را گهاند ولاتیان رقا جی پابندی و بریاره بون و هیزن اولهیه هندرین لکولان بلاف بونه و ولاتیان آگاهدار دکن و پیوسته هر یک به بریاره رابه و لمال خواه ببینه و بتنه هن ساعتین طایبت هنه ولاتی تیدا دکارن پیوستین خواه بدسخن و فروشگاهن خوارن و بخوارن وکن. الساعات المسموح فيها بالحظر ساعتên welatî dikarin ji mal derkevin 6 spêdê heta 9 spêdê ye. Firûjgehên qedexe bênevekirin xwaringeha û kafetêrîyan ew her cihekê dî xelek lê kom bit. Em spasiya welatiyan dikin bo alîkariya wan û pêgiriya welatiyan reqe bi biryara qedexekirina 80 sedê. وەک هەموو وڵات و باژاران وڵاتیان باژارە ڕەقا jî gelek astengiyan ji qedexekirina derketinê ji aliyê aborî de dibînin. Gu pir ji karkeran ji karê ew rojane dikin dijîn û qedexekirina derketinê hemû kar rawestandiye. Beşek ji wan doza kinkirina saetên qedexekirinê dikin û dibînin bi tenê pêwîst e civandana hejmarek mezin ji welatiyên li hev qedexe be. لازم في شوية ساعات عمل Divê hindek demijmêrên karî hebin bo kirêkaran ji ber ku şiyanên misûgerkirina xwarinînin û hindek xelek hejarin eger bu 2 saetên zêdetir heta 11 kar bikin. Her wesarê bidene veguhastinê di navbera gund û bajaran de ji ber ku gelek deramet wekû şîr û penîr û goşt ji gundan têt. Digel çavdêriya van berheman û çavdêriya welatiyan. Qedexekirin zor baş e bû saxlemiya xelkê. Ji ber tu kes li Bakur Rojhilatê Sûriye ta niha bi vîrusa korona neketiye, zêde welatî bi yedekên parastinê ranabin û biryara qedexekirina derketina ji mal bi cih nakin. Û ta niha ew serdana hev dikin û li hev dicivin. Rêberkolo, Dengê Amerîka, Raqqa.